Shalom, horas mahu batahaganupan nahinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Sihol mai pukah kita horjata sadarion parlobei ondoskon hita dirita hubani Tuhan nai bata halani ai ijalo hita hatani martonggo mahita. Terpuji maham Tuhan na tak manramotkon goluh nami das bani panorang on persaya doha nami idop miuhurmu na mambere hagogohon tarlebih maay pangarusion bani panorang on ijalohan nami mahatamu nagabe panotap itong-atong goluh nami tarlebih maay bani na mamukah horja nami sadarion. Terpuji maham ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amen. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus Bapa inang hatani Tuhan na ibata sadarion hubata ay mahumbani Yohanes bindu 4 ayat 24 ihatahon tonduy do naibata ase sagala na martonggo hubani maningon do martonggo ibagas tonduy apa hasitongan sonay madasni. Kita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus totu anggo martonggo ay masalah sada horja atau pehasomalan na ihorjahon halak na mananda Tuhan na ibata. Halani martonggo ay ma horja na maningon tetap ihorjahon itongah-tongah ni goluh taon. Mase halani marhitehon ni martonggo do boy hita marbuali pakon Tuhan bahkan ibotoh kita ahado sura-surani Tuhan na ibata marhite goluh taon. Halani ay Yohanes ihatahon tonduy do na ibata. Halani ay haganupan na porsaya hubani Tuhan na ibata martonggo maiya marhitay tonduy pakon hasitongan. Masaya tahon Tuhan na ibata tonduy. Halani memang na ibata ay lang sebatas aha na tarpikirhon hita. Aha na memang irancanahon hita, irancang hita. Tapi na ibata ay naibata nalang terkungkung bani situasi pakon tempat. Tapi naibata ay adalah Allah yang hadir dimanapun dan kapanpun. Halani ay hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus ketika Allah itu hadir itongah-tongah ni goluh taon marhitay tonduy na tondok bani diri taon maka tonduy aydo mamuhoy tonduy ta. Ase mangarusi pasal sonahado sura-surani Tuhan na ibata itongah-tongah ni goluh taon. Bapa inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus semakin hita martonggo hubani Tuhan berarti semakin sering doha peni hita marbuali pakon Tuhan na ibata. Semakin hita marbuali pakon Tuhan na ibata maka akan semakin bahat humani horja na hiorjahon hita na marpardomuan bani harosu ni Tuhan na ibata. Ita ganupan na hinargani Tuhan ta bani sadarion ipukah kita horjata totu parlobe do hita martonggo ibagas tonduy ibagas uhur na borsih ase aha ipuhoy diri taon pay maipukah kita horjata iyakini hita iha porsayai hita bahasani Tuhan na ibata dong mapasirsirhon ahana porlu bani goluh taon. Bapa inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus totu Martin Luther pe bani panorang ay lang ongga holang ia martonggo hubani Tuhan. Karena apa? Berdoa kepada Tuhan itu akan membangkitkan jiwa kita. Ketika jiwa kita ini sehat maka pikiran tape sehat do itongah-tongah ni goluh taon. Halani ay Bapa inang hita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus harusuhkon hita ma martonggo ibagas Tuhan na ibata. Harusuhkon hita ma martonggo marhitehon ni tonduy pakon hasitongan. Halani aha haganupan na adong bani goluh taon ay masih bere-bere ni Tuhan na ibata. Maka ketika tonduy na pasing ay tondok bani dirita pergunahon hita maay dumuhubani hadiaron itongah-tongah ni goluh taon. Ita haganupan na hinargani Tuhan ta Yesus Kristus maka Allah adalah roh dan kebenaran. Halani ay ketika kita berdoa kepada Tuhan
Berarti ihagoluhkon hita do tondui na tondok bani diri taon. Tapi anggo holang do hita martonggo, lang marosu hita martonggo hubani Tuhan, berarti iitopi hita do hapeni horjani tondui ai. Tapi sebaliknya anggo ringgas hita martonggo, berarti memang puho do hita. Dirgas do hita ibagas haresuh ni tondui ai. Halani ai hita haganupan na hinargani Tuhan ta, on mahatani Tuhan na ibata sadarion itongah-tongah ta, puka hita malahuan ta marhite, martonggo ibagas Tuhan na ibata, supaya jiwa kita sehat dan kita juga mampu melakukan horja nama diar na hinaresuhkon ni Tuhan na ibata. Amin, martonggo mahita. Ham Tuhan Yesus Kristus terima kasih mahubamu, naman ramotkan goluh nami das bani panorang on. Terima kasih hubamu iberi hampang arusion ibagas hadirion nami, pasal namartonggo hubamu. Tongon Tuhan ipuhoi hamdoha nami marhitei tondui napasing. Halani ai, tetap mahanami on manggoluh ibagas harosuhmu. Terpuji maham Tuhan, ibagas Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Horas mahubat tahaganupan.